Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reri. Loko Mayengani the president va angule eka tigigi timbirhi leti nga kona etindhawini ta le Soweto mundzuku hi siku ra 22 Dzivamisoko eka lembe ra 2023 ku nga Mugqivela, ha swi tiva leswaku eSoweto ku na tigigi timbirhi. Leyi gigi yo sungula ku nga gigi ya va Gagash leyi thyiweke leswaku Gaza shutdown, kasi gigi yin'wanyana i gigi ya Triple T the Twins leyi nga ta endleriwa ePalms, kati ya va Gagash ta endleriwa eOrlando West. Naswona loko ho languta tigigi letimbirhi ti le Soweto hinkwato, naswona ku na hoyihoyi ya leswaku xana hi yihi gigi leyi nga ta va yi ri na vanhu vo tala swinene mundzuku. Se Mayengani the president va angurile leswaku laha vona va nga ta va ri kona hi kona laha ku nga ta va ku lohotlo. Loko Gagash mfana wa power yena karhi a vula leswaku laha yena nga ta va a ri kona hi kona ku nga ta ku hontlo. Se ta tsundzuka leswaku eka lembe ra 2022 ku ve na tigigi timbirhi leyi yin'wana ya kona a yi ri eKhaura Lounge ePitori laha ku tlangeliwa ku velekiwa ka Gagash mfana wa power. Kasi hi siku leri fanaka a ku ri na ntirho wa ku tlangela ku havashela ka gaweni ka xiyimbeleri Mayengani the president eThembisa eSimple Kitchen hi siku ra 28 Mudyaxihi lembe ra 2022. Se hi siku leri fanaka eKhaura Lounge a ku ri na tinqambi to tala swinene, kasi eSimple Kitchen a ku va na tinqambi timbirhi laha a ku ri Sikiza Boys na Mayengani the president. Kambe loko hi languta nhlayo ya vanhu a yi tele swinene eSimple Kitchen eThembisa laha ku ri na Mayengani the president. Se laha ka nkandziyiso lowu Mayengani the president va hlamusela leswaku laha vona va nga ta va ri kona hi kona ku nga ta va ku tele ngopfu, va lava ku phinda leswi va nga swi endla lembe leri nga hundza. Hi lowu nkandziyiso wa xiyimbeleri Mayengani the president loko va tiyisisa leswaku mundzuku ePalms ku ta va ku lohotlo. Ai kaze nego khale kaze armanako mina swaswini papako. Aye President Mayengani wa vulavula hlangana na Mayengani na vakhazi na khazi na ti-artist n'wana to tala kona kwale Palms mindzuku. President Mayengani wa vulavula kahle a va fika vulo tirhambela mina ni ri nexe le Palms a ku ta endleka masingita lama nga tshama ma humelela lembe ra kan'we a Thembisa. President Mayengani wa vulavula loko mintirho yi nga vulavuli na yi vulavurisa swi endla 13 wa malembe ni ka ni va xanisa. President Mayengani wa vulavula.